Ljudi, imam jednu jako važnu informaciju. 22. i 23.12. ovoga dakle mjeseca će se održati dva velika skupa. 22.12. se družimo u Biogradu na moru u periodu od 17 pa do 19 sati. Na prodajnom mjestu Oriona Azimut Nautika. Dakle, u Biogradu na moru na adresi Kralja Petra Svačića 1. A vidimo se i u Zadru 23.12. dakle odmah sutradan u periodu od 10 sati ujutro pa do 12 popodne. Na prodajnom mjestu Kalimero na adresi Obala Kneza Branimira 2. Dakle, sad znate sve, vidimo se 22. i 23. Pozdrav svima i dobrodošli u novi klip. U današnjem videu radimo zalihu do 50 eura. Želite update? Evo, ovo je update. Dakle, ovo oko mi je sasvim ok. Ovo oko, onako, ne znam ni sam da li mi je bolje ili nije. Mislim, ono, mašću, kapam kap i neke gluposti. Valjda će, brate, samo odjednom da se popravi. To je, brate, bio Goldenito Dorian meč i jebi ga, šta, pogodio me, igrali smo bez onih kaciga. Šali se, naravno, razbio bi kako beba svečku da se mlatimo, ali dobro. Dakle, u današnjem videu radimo zalihu do 50 eura. Dakle, u prošlom videu smo radili zalihu do 25 eura i mislim da je to ispalo jako nezgodno za napravi, zato što je baš teško. Do 50 eura, ajde, već se nešto možda i možemo organizirati, tako da pokušat ćemo danas da ispoštujemo za 50 eura zalihu i da napravimo nešto konkretno. I naravno u Orionu za određene datume postoje neki popusti, tako da ćemo mi gledati te popuste u odnosu kad video izlazi. Dakle, ukoliko video izlazi kad je popust, računamo popust. Ukoliko je video ne izlazi kad je više taj popust, onda jednostavno ne gledamo popust. Logično. Ljudi, moram biti zdrav brate, moram u četvrtak biti zdrav. Ljudi, brate, moram biti zdrav u četvrtak, skroz. Ja, brate, svi znate da u petak imamo skup u Biogradu na moru i u subotu u Zadru, tako da ako jebiga se ne oporavim ništa od skupova, tako da jebiga, valjda će biti dobro. Svi pišite, brate, Dorian ozdraj, Dorian ozdraj. Dakle, ovdje se nalazi s lijeve strane letak, sa desne strane imamo otvoreni Word da pišemo. Dakle, sa prve strane ćemo ništa zapisati, pošto sve imamo poslije to opet u letku, tako da idemo samo dalje. Dakle, sa prve strane odmah ćemo upisati Air Pirate. Dakle, to uopće nije upitno, to ćemo pisati u svakoj zalihi. Dakle, Air Pirate košta 6,93 eura i dobijemo, dakle, 10 komada unutar pakiranja. Tako da to obavezno pišemo i zapisat ćemo, recimo, detonator. Detonator, to je, dakle, 5,93 eura, a tu dobijemo 6 komada. Dobro. Dakle, to ćemo za sad napisati tako. Što se tiče desne strane, nećemo davdje uzimati ništa. Dakle, Megatresk, svakako ako imate te papire koji su potrebni, svakako preporučujem da kupite i ne znam zašto sam ovo zaboravio napraviti. Dakle, ako imate Megatresk papire za P1 kategorije, to svakako kupujte prije, recimo, ovih zračnih bombi, jer svakako ovo je bolje, bar meni, jer ipak puca dole na podu, tako da svakako je preporuka za Megatresk da kupite dva pakiranja Megatreska nego zračnu bombu. Dakle, ako imate papire, kupujte, brate, Megatresk, jer je Megatresk odličan. Tako da, pošto kažem, on je 5 eura, pa zato kaže Megatresk, ali svakako Megatron isto izuzova iz cipela, Hammer je isto dobar, ali ja bi iskreno prije kupio dva paketa Megatreska i Megatron, nego recimo, ne znam, Hammer i Megatron. Prije bi kupio dva paketa Megatreska, ali dobro, kako ko voli, ali to ne gledamo, pošto kažem, nemaju svi papire. Što se tiče ovdje vatrometa, to nećemo gledati ništa. Što se tiče ovdje tu također nemamo ništa za vidjeti, barem za nas. Zatim na ovoj strani isto nemamo ništa konkretno. Zatim sa ove strane isto ne bi uzimao ništa od ovih vatrometa. Sa ove strane već imamo nešto što je jako interesantno, a to je svakako ovaj SP32. Dakle, SP32 je vatromet koji košta 17,90 eura i koji ima 32 izbačaja, što je zapravo jako dobro, tako da svakako
preporuka za ovu cijenu je ovo sasvim ok. I to je to što se tiče vatrometa, ne bi dalje gledao. Ajmo dalje da vidimo šta ovdje imamo, da li ovdje imamo nešto interesantno. Mislim, ima dosta ovih boksova fazom za 9 eura, 10, 7, 8, ali nekako ja se više fokusiram na neke druge stvari nego na boksove vatrometa, kao što je recimo Sky Storm. Dakle, Sky Storm ili Shooting Star, zavisi ko šta više voli, ista je cijena, isto pucnjeva dobijete. Dakle, ovdje imate ukupno 16 pucnjeva, dakle svaka ima 8. I ovdje također imate 16 pucnjeva, svaka ima 8. Cijena je potpuno ista, tako da šta više volite, to kupite. Meni je recimo draži Sky Storm, tako da ću ja upisat Sky Storm i to ćemo staviti, dakle 9,90 eura i to ukupno kad se zbroji ima 16 pucnjeva. Dakle, 16 pucnjeva ukupno kad se zbroje dvije rimske svijeće. Onda dakle dolazimo do setova raketa, to nećemo da ubacujemo, pošto za ovaj budžet to je dosta teško. Zatim ove vulkane isto ne bi sad nešto da ubacujemo. I zatim dolazimo do F1 kategorije koju jednostavno ne ubacujemo u zalihe. Dakle, ovo kad se sve zbroji, ovo ukupno košta, sad ćemo da provjerimo. Ovo ukupno košta 40 eura i 66 centi. Dakle, još nam je ostalo nešto malo lufta. Dakle, što se mene tiče, ja bi ovu zalihu vjerovatno još podebljao sa još Air Pirata. Dakle, kupio bi 2 pakiranja. To je onda automatski 6,93 puta 2, to je dakle 13,86. 13,86 i ukupno onda imamo 20 komada. I izbacio bi recimo detonator, ne znam zašto, ali izbacio bi ga iz zalihe. I dodao bi recimo Shooting Star. Ajde recimo, mislim možete kupiti dvije Sky Storm, ali recimo ja ću sad da dodam još jedan ovaj, dakle 9,90 i ukupno imate 16 pucnjeva. I to onda na kraju ispadne ovako. Dakle 13,86 plus 17,90 plus 9,90 plus 9,90, dakle 51,56. To je ukupna cijena, to je taman tu negdje, tako da ukupno 51,56, ako sam dobro zapamtio, eura ukupno košta ova zaliha. I iskreno ovo je moja neka preporuka do 50 eura ukoliko slične stvari gledamo kad su u pitanju pirotehnika. Sad ću vam još ponuditi eventualne tipa promjene šta možete da odradite. Dakle, što se tiče Air Pirata, tu ne bi ništa dirao, dakle kupio bi jednostavno 2 paketa Pirata i ne bi ništa posebno mijenjao. Dakle, još jednom napominjem, odašiljače zvuka, točnije Hammer, Megatron i Megatrash ne ubacujem u zalihe zato što jednostavno to ne može svakoga da kupi i ne želim da to ubacujem jer svatko to ne može kupiti. Svako ko može ovo da kupi, svakako kupite, brate, 4 paketa Megatreska, imat ćete 40 petardi, to vrlo moćnih. Bolje vam je kupiti to nego recimo, ne znam, bolje smanjite za 2 Air Pirata i jednu rimsku svijeću oduzmite i kupite, brate, više, kako se zove, Megatreskova. Tako da, to je svakako moja preporuka. Tako da, odašiljači zvuka, ukoliko imate mogućnosti, to kupujte prije, barem to je neka moja preporuka. Ali obzirom da većina vas to nema, jednostavno gledam to kao da većina nema i zato to ne ubacujem. Dakle, ono što vi možete napraviti u ovoj zalihi je sljedeće. Dakle, ukoliko vas više veseli pucate Air Pirate, detonatore, topovske i tako dalje, ili Air Force, nebitno, Air Bomb, šta god već volite, dakle, možete eventualno ovaj SP32 izbaciti i ubaciti pa neki manji box vatrometa, kao recimo Grand Prix, koji je jeftiniji za 10 eura, ili recimo ubacite Turbo Fire koji ima 10 izbačaja, što je sasvim korektno i košta 8,90, tako da možete tako nešto da zamijenite i kupite još jedan paket ili topovskog ili Air Force ili još kutiju 2 pirata, Air Pirata točnije, tako da takve neke stvari još možete da promijenite. Ali svakako da sam na vašem mjestu i da kupujem, vjerovatno bi sam
izbacio SP32, ja ga ubacim čisto onako jer lijepo imati vatromet, tako da zašto ne uklopiti u neku zalihu do 50 eura i vatromet, ali svakako da imate već pucnjeve 32 šuta kroz rimske svijeće, tako da možete i to kompenzirati kao neki vatromet, tako da svakako da napomenem, Skystorm i Shooting Stars nisu rimske svijeće od efekata, nego je poanta da proizvedu što glasniji pucanj. Dakle, oni imaju određen efekat, ali nisu toliko lijepi kao recimo u King Brocadeu, ali King Brocade košta 10,90, imate samo jednu, ima 5 izbačaja, ali su efekti jako lijepi, točnije efekat je jako lijep, pošto čini mi se da je samo jedno te isti, ali Skystorm i Shooting Stars su zapravo prvobitno da proizvedu što glasniju buku. Izašao mi video već za rimske svijeće jučer ili prekjučer, pa možete pogledati, tako da pogledajte pa usporedite pa vidite, ali svakako ovo je neka moja preporuka dole do 50 eura. Vašu preporuku do 50 eura svakako ostavite dole u komentarima, pa možda se nekom svidi i vaša preporuka pa posluša vas, a ne mene. Tako da lajkujte obavezno ovaj video, opalite dole subscribe, a mi se vidimo ljudi u nekom od narednih videa. Navečer bi trebalo da izađe jedan klip isto vezano logično uz pirotehniku. Moram priznati da me ovo oko malo zajebalo vezano za neke stvari, imao sam u planu još nešto malo snimit, ali jebi ga, uglavnom pišem sad neke ideje, tako da ne isključujem opciju, dakle ne kažem da će 100% biti, ali ne isključujem opciju da će od 27. kada bude dozvoljeno ono pucanje, pirotehnike, od 27. pa do 31. izlazite nekad i po 3 videa dnevno. Da, ljudi moji, dobro ste me čuli, sve zavisi od toga šta sve stignem snimiti, pošto ove sezone baš hoću snimiti svašta, tako da očekujte baš dosta klipova pucnjeva koji će trajati puno duže. Dosta vas piše dole u komentarima da su klipovi kratki, ljudi. Svi koji me pratite već duži niz godina znate da su uvijek prezentacijski klipovi kratki, nikad prezentacijski klipovi nisu bili dugi. A zašto? Zato što ja kad bi sve stavljao po kategorijama, recimo F1 sve snimim u jednom videu prezentaciju, dok F2 kategoriju odvojim u više. Zašto? Zato što jednostavno kad bi sve stavio u jedan video, preteško bi bilo imati daily klipove svakoga dana, a da ne budu full glupi u smislu da svaki dan izlazi ocjenjivanje zaliha i tako dalje. Mislim da bi to bilo bez veze, bolje pogledat 3-4 minute klip nekog pucanja nego gledat svaki dan ocjenjivanje zaliha, bar ako mene tako pitate. Tako da bit će dužih klipova uvijek u periodu od 27. pa do kraja godine ima dužih videa, tako da laganica. Lajkujte video, opalite dole subscribe, a mi se vidimo veoma uskoro u novom klipu.